Povodom sahrane članova kraljevske porodice Karađorđević u nedelju 26. maja u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, Udruženje Kraljevina Srbija u našem gradu organizuje odlazak na pomenuti događaj. Na Oplencu će biti položeni posmrtni ostaci njegovog kraljevskog visočanstva kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije, majke posljednjeg jugoslovenskog kralja, zatim supruge kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Aleksandre i brata kralja Petra II. Princa Andreja. Želio bih da kažem da naše mišljenje da ovo nije veliki dan samo za kraljevsku porodicu i nas koji sebe smatramo monarhistima i borcima za vaspostavljanje monarhije. Ovo je veliki dan za ceo srpski narod. Ako me pitate zašto, odgovor je prost. Ako govorimo o monarhiji, o kruni, o kralju kao instituciji, tu nema mjesta za bilo kakve podele. Kralj je kralj svih građana jedne zemlje, bez obzira na njihovu nacionalnu, versku ili političku pripadnost. Prema rečima članova Udruženja Kraljevina Srbija, ovim činom se ispravlja velika istorijska nepravda učinjena kraljevskoj porodici Karađorđević. Kako su istakli, ovaj događaj bi se mogao smatrati činom nacionalnog pomirenja među nama samima, a ne samo sa kraljevskom porodicom. U ceremoniji polaganja posmrtnih ostataka učestvovaće 5 članova pomenutog udruženja iz Kraljeva. Za neke je ovaj događaj sa jedne strane, obzirom da je u pitanju sahrana, naravno tužan i naravno sa određenim pijetetom prilazimo njemu, ali za nas monarhiste sa druge strane i to je jedan srećan dan, jer na ovaj način država posle toliko godina odaje priznanje Kraljevskom domu Karađorđević i inače instituciji monarhije. Volio bih da se što veći broj ljudi odazove ovom istorijskom događaju. Sahrani će prisustvovati patrijarh Irinej, 20 episkopa Srpske pravoslavne crkve, predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, a očekuje se dolazak preko 2500 ljudi. Polazak iz Kraljeva je u nedelju u 6 časova ispred hrama Svetog Save. Cena karte je 600 dinara, a za decu je obezbeđen besplatan prevoz. Svi zainteresovani građani mogu se javiti na brojeve telefona 060 313 911 1 i 061 693 1558.